Emisiri y'ebicoori muhogo n'entookye bisigire wishe butaka kandi abatura babiri barireza no kuhinga tubakiine butandikiro hati kalima emisiri yange ekwica ika 10 nibe pande 10 by'ebihimba hajye urubare rwona rwabitera rwabimara utasigaye rukimba na kimwe kutuntura kwangu kunyine nkabanyeho zire sente mu vision fund ni manyanja kubona omumyezi ebiri nserure sente zo kusasura roni cyongo mu mwezi gwa kasatu mfune sente ntandike gukora nimbagarurira ntandikire kufuna amagoba abantu nimwe tubintuiha emere no busente bwo kushashura nka school fees na nebindi so nintekate ninyarabikira abo kugira ngo abana bagaraka ishomero kandi so niyagenze cyubasa kubyara bindi ndizo mere abana school fees turamye hituraji cyaba mu 7 na government yeye enjara yaza kutwita abaturani bagirangwe ibigwereza nkebi bagaruze nyuma mbyo kwetungura abantu enjala tusobera egenda baluma kuba emmere babadde bali mu bamere mu bajaka sente ahinkugambira abantu embibo yona bebaje maziro munju eyebichore yebihimbo obumondi byona babibyire bitirwa rubare byona byahwaho obuhinje n'enshonga nkuru ahabo kubaho kw'abantu bankakwa ito nk'abantu bacaka nofi itomani gitu gona garyafuka nuho turi kwihaka senta kari kubasa kubandika twemerezaho umumbera yo kuba wense eji kutwara abana bita amashomera kasente ko kurya gasha kwa Felpo Murangiro muri Cegegwa.